Savet Kolubarskog okruga danas je doneo odluku o formiranju lokalne kancelarije za razvoj mladih. Načelnik Miloje Obrenović rekao je da su u sastanku prisustvovali predstavnici svih 6 opština okruga. Šef Nacionalne kancelarije za mlade Zorica Labudović je istakla da u Srbiji živi 1.000.000 mladih od 15 do 25 godina i da država mora brinuti o njima. U Ministarstvu omladine i sporta očekuju da će nacrt strategije razvoja mladih biti usvojen u vladi do kraja marta. Do decembra prošle godine u Srbiji je bilo samo 7 lokalnih kancelarije, a sada je još 30 opština ušlo u taj proces. Kolubarski okrug je prvi gde su se sve opštine odlučile za to. Ja se nadam da će formiranjem ovih kancelarija mladi u ovom okrugu i u ovim opštinama videti kako će se njihov život poboljšati i u tome će imati svaku vrstu pomoći ministarstva. Mi ćemo za 2-3 nedelje raspisati konkurs za finansiranje lokalnih samouprava i kompletan budžet je oko 25 miliona dinara. S obzirom da, kažem, već smo imali 7 lokalnih kancelarija, u procesu je formiranje još 30 i neke kancelarije za mlade, ukupno 40 opština. Lako je izračunati da će po svakoj opštini ministarstvo dodeliti oko 600.000 dinara. Ministarstvo će nakon ovoga pružiti svaku vrstu stručne, savjetodavne, tehničke i finansijske pomoći. Svaka lokalna kancelarija za mlade treba da napravi program rada. Lokalna kancelarija će imati svoje ciljeve i aktivnosti jasno definisane i onda će koordinator zapravo da se trudi da te ciljeve sprovede kroz aktivnosti u delo. Ono što ja mislim da bi trebalo svaka opština danas prvo da uradi, to je da napravi lokalni akcioni plan. Nacionalna strategija za mlade zapravo daje samo presek stanja na nacionalnom nivou i daje predloge mera za rešavanje pitanja u globalu. Zapravo na specifične potrebe i probleme mladih mora da da odgovore lokalni akcioni plan. Prostor za kancelariju i zaposlenog finansira opština. U Valjevu će taj prostor biti najverovatnije u omladinskom centru. Pored ovakvog načina rada, Ministarstvo omladine i sporta će pomagati i nevladine organizacije koje se njima bave i za te programe i projekte će ove godine biti izdvojeno 200 miliona dinara.